لرقای دبستان سرطاییە الرشیدیە حری گڤنار پشتی سەرڕاستکردنê bi şahiyekî hate vekirin. Dibistana Elreşîd dibistana herî kevnar a bajêr e ku di sala 1957 de hatiye avakirin lê ji ber şerê Daişê wêran bibû. Rêveberiya Xweser jî biriya Komîteya Perwerde û Fêrkirinê ya Rêveberiya Sivîl a Demokratîk a Reqayê dibistana serrast kir û îro bi şahiyekê vekir. Şahî bi amadebûna endamên Komîteya Perwerde û Fêrkirinê, Encûmena Sivîl a Reqayê û mamosteyên Reqayê hat hildarxistin. Dibistan ji aliyê hevseroka Komîteya Perwerde û Fêrkirinê ya Reqayê Züleyxa Ebdî ve hate vekirin. مدرسة الرشيد التي بنيت في عام 1953. دبستانا الرشید آ سرطایی د سال 1957 ده هاتیه آوا کرن. جوی دبستانی گل کسایتین گرینگ اند زیاره بجیشک ماموسته تیده خوندن. دبستان جبر آلوزیا سوریه که ده 2011 ده دست پیکر ویران بو. لیره و بریا خوستر بریا کمیته پرورده و فیرکرنی یاره و بریا سیویل آ دموکراتیک آرقای دبستان سر راست کر. ام وکرنا دبستانا الرشید دیاری جانی شهیدان شروانان و گلین رقای دکنه. هر وها امی همو دبستانان چک ساز بکن تاکو خوندکار جخوندنا خواه بیپار نمینن. كافة المدارس حتى يتسنى لكافة أبنائنا الدخول إلى المدارس وإلى مقاعد دراسية.